Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kakanhon jong ki MLA ki bahapo kasunjong United Progressive Front UPF. Haga khanyaw trek mentau bna rempang arajar arpo. Kalalet ye kendo yo menteri rangba kejela u Konrad Kongkal Sangma. Ban Kyntu ye u halor ke jingdon kam ke Sorkar bat ki wede ki sengsan partai kini kejela. Ban let biang no shanong ba Delhi. Ban penken mau ye ke Sorkar Pdeng lengba u menteri Sorkar u bakmi ye ketnat ki kam korbari halor ke jingdawa kejela Meghalaya. Ban penteri kam no ye ke inline permit hakani kejela. Hapo ke jingelam jong Shongknor jong ke UPF uba bantai do lingdo. Kenega kan hon kelapan kan mau hau menteri rangba kejela halor ke jing slam palat kenega kam bat ke jinong kam ban let biang no mar sedeli ban ye kendo yo Amit Shah ban Dawa penteri kam no nak Sorkar Pdeng ya ka inline permit hakani kejela Meghalaya. Jing tu jungi bagi jing kendo jungi ko play ko kubor bagi keren syai ka lay bedai ban Kyntu ban kan mau yo bedai ban ILP. Bagi ni kendo ya honorable home minister juga central government Amit Shah te di nata kada benda singi kumning ewan bani kendo banu bani keren syai nang ba ngin sungtu kai ka stan kaliang jong chief minister makani kapor kalayat bat du menta ke jingi kendo bat home minister last time kalong ba last year ki ong bang si kendo adin ke Christmas adu menta ngin padi op bani kendo di nata kada ngi sukya member bro UPF koi ke jingmat bani elit ban kendo bani kendo bat ban sungtu nakaliang jong chief minister so no bani bani benta ina do kini kisingi ngila ada Kyntu limba ka kor ngila penbaik nak liang UPF bang ini kendo yo te kai ka bangila yakot ngila ada bu appointment nadu tu singi bani kendo menta singi te menta singi ngila ada pendap ya kata ada bangi kendo yo bat ngila keren syai tu ya kini ka benta bat nak liang ka junguru pula sngau singi kalong kai kendo sutna bala syai ni haban le chipo dal namar ba arsingi lai singi haban nedon te bagin yo bani kendo yo home minister benta we dei bang ILP kata dengan itu pingin namla banong eh benta kum kita ki ke dalami edin bangila de kendo in sai berkhat lai don lang ni pro ki member dei ban comment sai kata benta ka padi ka por ngimtep kai ka ban mi na kata ji kendo ring su thu shai ban ka liang jong chi minister la shim kya bat la shai ka singi lo ipi ngin ya lek ban ya shim dali mo uru dak sta kai bat ka tukan ni ki cabinet minister ki noyelam jo ki different political party ngin ya lek shim dali ban ya seek appointment sisi arsingi mak laban dei arsingi lai singi ro bangini kendo minister kata kadai ka rai ka ba ni adap bani kendo yo chief minister matan bat ni ishahi baga government ro ka shimkhya ni ka benta bat ni nakaliang ko UPF ke ba kershani ni government ni long serious na benta ka ni ka issue te kata kadai tanga jingkran jongki kadai yo bu ka jingsngop ri kata ngamdon na banong ye ri ni nakaliang jungi nakaliang MD government ni long firm bat ni keren syai bangi apa punya kendo punya keren baik yang kena isu bedai nak minta ke ILP apa state cumi kumbang ilan pas dak resolution baron repungut ekonomi kemat apa yang normal pi nak liang jungi ngila kren chai but play bagani kita kesin ke baningkong apa ka history jong ke jalan Meghalaya ka government ke trade kan bat kipai ba but ke baningkong kalau ngila ban pas ke resolution apa ka house the member repungut house te kamot ngilong ngilong serious nam tak kam te kajing ongjong phi balada Amit Shah pha biang namar balada pha sisen dengan trai num pha shu unta asen te ngiru ngila prepare nak banta bani kan batu ha ka bide bagani ka subject te ngingin let na shai kum ka team nam ta bang dang jing sokhya ha ka bide bagani ka kam te nga so ban ong ha ka por ba ngimdan da kumoi pat ban nang prakhat ngingi schem ba ka jing ne jungi kan long positive yo bang inyo banya kendo banyak kan banyak thirba hagbide kanega benta